Ruto kubweterana n'abarebande kurasobo mobwa Kenya kwanza nigo bakora etaro yabo ya bene goika county ya Nandi asomorobeli obukwigora eskuru yobobundi ya Tinderet okwana omuraibense Ruto nigo ainekiago kigosira aborkiwa eleko ainekya bunango twarabale obumanyi ase birengo nabo igo konyora emirimo yerabe bagotumika amagokabo boigo nigo abagakoeneke bunana tayari gotwara chinkwa na choko igwana nekigambero asaine kiago chikorwania obukurumi ase ebigambero mulikito Evelyn Osero no robotero asinchira yobwagale Omorai wense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete gwikirania emirobero ya magendero anena sensemo yetsemi ritkoria rero nigikirana ase county ya Nandi hasabaga koigore skuru ya Tinderet Integrated Technical Trainers College Gokwana abaraya wekirana gati abo moseneta we county ya Nandi na boigo omuchumbo Tinderet nigo bago kiromurobero yo na oteba no chikoba omonene na boigo gokonya abanke. We have very few Kenya School of TVET. This is going to be one of them, and you'll have enough trainers in this Republic of Kenya. And this one is going to be a hub for the Western region. You are a great champion of TVET. Na TVET ndio inasaidia watoto wetu wengi. Ruto nigainekia komenta kwa barokia ase TVET yo wachaka eikegocha. Next week tunatangaza wale ambao ni waalimu wa TVET zetu, trainers. We are rolling out the hiring of 2,000 trainers from next week. Wenye watatusaidia katika TVET zetu katika taifa letu la Kenya. Chinga kiecho boigoni gabaga koenekia emirobero ya serikali yabekire yogokinya chisemi mense ya Kenya gatiabo okubwatuka chibesa gochiase chiskuru bunachi university nechi TVET na boigo okomentwa kwa barokia. Program yetu katika elimu ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi bilioni 650 katika masomo ya watoto wa Kenya. Tumeweka pesa nyingi katika masomo ya university. Tumeongeza karibu bilioni 45 kwa masomo ya watoto wetu wa university. Tumeongeza karibu bilioni 5.9 kwa masomo ya watoto wetu wa TVET. Tumeajiri walimu wapya wa primary na secondary 56,000 kwa mwaka mmoja iliyopita. Asense moyende nigakwanira amangana yoboremi asatebe kirenge kenene no gusira abaremi mense ya Kenya irigo kinya rigesa na gokinia oboremi na boigo gokiania obotumekibwe nibo anene yogotumeka asobogori bwebinto korwa chinse cheisko. Pango yetu kwa mambo ya kilimo ni mambo mawili. Kwanza tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa. Ya pili tuhakikishe kwamba tuko na cash crops yenye tunaweza kuuza kwa nchi za nje, tulete madola katika taifa letu la Kenya. Hiyo mbinu yote ni kuhakikisha kwamba tunapunguza pesa ya Kenya tunayotumia kuagiza chakula kutoka nje. Na kobwatikana nengane yegendrete koreta liberera anene igoro yengana yobukurumi ase bigambiro Ruto nigaine kyabunanari tayare asogokora chingwana nebigambiro iryo korwania obukurumi obwo bwatenanirie amagendero. And therefore I welcome the conversation between the executive, and I am going to lead from the front in that conversation so that we can deal with a monster that is destroying our country. Nengana yaiwokoboko no muraibwa barabange asebunge Kimani Chungwa oyoboigo bagakumubori omunachebi no monene Martha Koome kwango yegetambukiro asebali ababwatraniriye namangana yobokurumi asobokoreri bwebigambero. Sasa sababu sisi wote kama Wakenya tunakubaliana iko shida ya ufisadi mahakamani, tunataka kwa heshima tumuulize her leadership the Chief Justice. Jana ametuambia ako na kesi 73 na karibu kesi 50 za majudges bado hawajamalizia, na ametuuliza tupeleke zingine. Tunataka tumuombe kwa heshima hizo 50 afanye haraka amalizane na hao, alafu zingine tutaleta. Chinga kiecho nigo muraibensa boriwe kogendra no mukiabwa magendro ero kogorora uchumiense ya Kenya asabaraiba mwenekeirie kumusira chinga kichonsi. Ngoripotere getoseni kia Ndizi TV eri atariane Evelyn Osero.